Lahori janalong humparo ke thom so se ahem me ke cho AJYCP atum tong sekot pen pherang kya mai kang ni Meghalaya State lapen West Karbi Anglong ahoyalong alam kia puthak Dhansiri constituency EPHLC committee pen pherang kya mai kang ni Kardom pinia daba berta long pen ilisami mirina hansepi pinia berta ton pen arjek tha Khatkhati police station angkang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Lahori janalong men edon ahem pen meki thor borajok ghonta isira e bengapor angbong don pharoke thomso se ahem mechosi pangjir thanglo Birta kilong dun latengki kidam tang phai kuni ni phai inkora ke thomani anelo por phai krihinia por malom pang thek edona hempen me ki thor bora jok r2ec anam pen ki do hem don pharo ke thomso se ahem me josi pangjir bithanglo kopai ke mi laso me ki chohut monira bang thang thelang sita hormu hortar anke chepajok dunlong le atumsi ke onglo lapen halapu ihuma hemalong pen Wegonar akar me chopondelu puta pachini pon Long live kilan kon Kardom pazirlo non nilike do la ke Lahorijan dak Assam Karbi Anglong Nagaland border long lo Lahorijan porlong lo ladak Lahorijan penangana hemalong monar lo thik porphai krihini rachiti malom ladak men edona hempen megi chodara jok pangrum pet nilitum aphailong pet pelang sitame don pharoini ra phokep ba don pharoke thoman ba hem me chulu pusi birtalong la sino nang litum har paklang poi la camera person bhani le chuning rela la non megi chodim daglo nilitum nang humri la ka do ko velang paning tharang litum Halapu Khatkhati police atum birta ke long pen adiman pali dunsi langchari dunlong lapen halapu Dimapur lapen Bokajan pen fire brigade agari adim pali dunsi pinanga na hem me ke chopen pajok ponlo lapen me ke chotang adima bang me akhri pame ponlo pusi birta long dun যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে কিমান মান ঘৰ জ্বলিছে মিনিমাম 200 নিচিনা ঘৰ আচ্ছা ইয়াত কিমান মান সম্পত্তি মানে ক্ষতি হৈছে বুলি আপুনি সম্পত্তিটো আইডিয়া নাই মানুহ লগা ঘৰতে কিমান সামান থাকে না থাকে এটো তো কেনেকা কব কি জ্বলিছে কিহৰ ফলত হৈছে तो ये तो मालूम नहीं है वो पीछे से आया है पीछे से मालूम नहीं है और क्या मतलब आपका और कोई बेकारी वगैरह सब जल गया क्या हाँ मेरा बेकारी जला नहीं है तो देखिए मेरा बेकारी है बेकारी साइड से पूरा जल गया सुनने में आया कि गाड़ी वाड़ी भी जल गया बोल के हाँ हम भी गया नहीं है सुना है उधर गाड़ी जला है कितना जैसा घर होगा 200 जैसा घर हाँ Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong live Kidam tang phai kuni ni phai inkora ke thomani ada por phai kresia por Bokajan Samson Singh inti chikmo hemalong Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Paritsa mate AJYCP Karbi Anglong amai phu jintu phukon pen pherang kya mai kang nipon Kidam tang phai kuni ni phai inkora hiniani Karbi Anglong pen Meghalaya hoy mukrolong men kamang humi me kethe dungalam kia puthak pin rempon lapeni nut forest chokomar kalitang Bidya Singh lekhe aphan pang thek tum apran karmute ra puthak ningduk chepak langpon la solong AJYCP abidi sar horen tokbita chetong dun tangte nonilitum alang lipen kaningje ponalam the arju pon senang কালি অনাকাংক্ষিতভাৱে অসম মেঘালয় সীমান্ত মক্ৰ অঞ্চলডোখৰত যে সংঘাত সৃষ্টি হ'ল সীমামূৰীয়া অঞ্চলত সেই সংঘাতত অসমৰ এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ লগতে আৰু মেঘালয় যি 5জন ব্যক্তিৰ অকাল মৃত্যু হৈছে তেখেতলোকৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিছোঁ লগতে তেখেতলোকৰ পৰিয়াললৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুইখন ৰাজ্যৰে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হক দুজনক লৈ পেলাই এটা দূৰ প্ৰসাৰিত এটা সমস্যা সমাধান কৰি দিয়ক নহলে কিন্তু অসমৰ এই সীমামূৰীয়া ৰাজ্যসমূহত অকল মেঘালয় বুলিয়ে নহয় আজি নগালেণ্ড হক বা আজি অৰুণাচলে হক বা আজি মিজোৰামে হক এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলত থকা খাটি খোৱা মানুহে কিন্তু বহু নিৰ্যাতনৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে
অসমৰ সীমান্ত অঞ্চলসমূহত কিন্তু এতিয়া সঘনাই যিবোৰ ইটো পাৰৰ পৰা মানুহে আহিব বা আহি পেলাই যিবোৰ কাঠ কাটি নিয়ে বুলি আমি অভিযোগ পাইছোঁ বা অভিযোগ শুনিছোঁ, এইবোৰ এটা বৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে। সেইকাৰণে সেই চৰকাৰখনৰ মেঘালয় চৰকাৰো বা অৰুণাচল বা নাগালেণ্ডৰ জনসাধাৰণকো তাত থকা জাতীয় সংগঠনসমূহে তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু অসম চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় অমিত শ্বাহ মহোদয় গৃহমন্ত্ৰী তেখেতে যে এই সমস্যা সমাধান অতি শীঘ্ৰে শেষ কৰিবৰ বাবে আমি কিন্তু জোৰে আমি দাবী জনাইছোঁ। বোকাজান পেন আনান্তেৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ। Kedamtang phai kunini phai inkore hiniar ni Meghalaya State Pen nijang Karbi Anglong ahoy along suluk sodak atumon ki jaba puthak Dhansiri constituency APHLC committee pen pherangkia mai kang nipon Bangso pherangkia mai along Dhansiri constituency APHLC candidate Mohan Singh Tokbi pen pherangkia thengno lam theke pachini pona tingki Kedamtang phai kunini phai inkore hiniar ni nijang Karbi Anglong ke parlo mukro hawar along thengpi kang huwa tuma phan kinebduna hot Forest Guard Karitang Bidya Singh Lekha Phan Chomanga Khayatum Apran Endedlo Lapusona Pora Hut Raikom Sai Khayatum Sai Jogji Heleke Abajok Chomanga Khayatum Tami Bangtrok an Apran Damnanglo Lasiki Damtanga Pora Hudason Hin Akhayang Bongta Ingsam Jinpen Kedoge Thakji Aphanta Chuningri Pedopon Tangte Non Mohan Singh Tokbi Pen Kaningje Ponalam The Ang Ton Pen Arjupon Sinang Bidya Singh Lekhe Pomnit ke Jewarji lo pusiar jilong lo Lasi la jitu kitilot abang pufan lake es Gracia isu la 10 lakhs ke khoti boron pinang po a family mane duwak mane bang da suli nang kok bang da apo pai dolang osomar hai bang korte haite bang family ta chelang nang kok pot asi prabjin pen la so dikis family fan rap nang po ladak border long ni tum demand di de dak Police outpost permanently ladak Prabjin pen binang po border police outpost binang po border along Tangkring pen ladak pen security full security donang po lepeng ke dak forest tum ta ke claim ke dam thang kisung avelo pen ke kinang sot vehicle ta forest department ban pinang po News report Karbi Anglong live Non malom akai arta ke kom matum ki chotap ki jonta pen akai che phalang no tuma phai ke bat boma sonsi thek ponlong Kidamtang phai kuni ni phai inkore hinia ni ani kang sampor phai hinia por malom utar borbil loring thepi outpost ke parlo tarabasa long banghini ganja ki jora tuma phan KSA Bokolia regional committee atum pen nepdun taxi raikom sakhiari deng ka hodai pon Bangso ganja ke wana tumate kacho Georgia atum aphan ke pang thek pon lake Phuluni constituency ke parlo Kalibari Asor Samon Sil Apomen Santi Sil Apaemen Guta Sil pusi pang thek pon Lapen Bangso Samon Sil ke claim ton bom lake government aboreng akamate Rongkut High School at Chukidar akamsi claim bom puta pinang atum pachini pon Lapen Ajirpo abangamen Tarmoy Das pusi pang thek pon Lasi Karbi Students Association mate KSA atum pen ke pachini pona teng mate kinebdun long lok lake alang tuma phan kilang pen trek daga jok alang lituma bike registration number AS3101 83 long pen kirika kuruk padopon si long pon lapen bangso ganja phai ki en pon lake gram pharohini ra klikebra ner kep an banghinia bang phari deng long pen long pon lo Lasi Karbi Students Association mate KSA atum pen ka chuning report inut government akam ki claim bom abang jongsi lason akam ki claim pulote labang ki ingsai veksi akam pen ingthan pet nang chiputa chuning report nonamat latum bang hinia phan Howrah khat mate Howrah ke hat police station an pondetsi raikom sai khiari ding hodai pondet lo nili amane information ke long le he fast pen nili haroghar long beng long dami puja lo he amane li langjun ji polo dukan long sangkok lo alang li tum bahani ke bang lo la tum amek prek dak du amani li bang sang tha pulo pasangkok lo ama sing ko ni li checking lo alang li tum lo ganja long lo alang li tum lo kan bak dui ganja ke ganja la ke 2.5 bak dui 2.5 half gram tung la ni li chunire gang tung la lo nili tum da bukula district pen ke nili tum ke demand ke la lo alang li
lo than bang pulote alang li kupisi la sona kami klema alang li la son thelala pulote ala sumar han la son si than poma alang li sumar han la son si hikai poma alang li la son pulote chokche la si la alang li government asaguri do po la bangke ajat peno lili tumtiman lo buklia district penke la si ajat peno la so asaguri ala so pus bangke pinibek nang po pasun bek nang phan bek nang po Huluni pen dirchuna rongpi Karbiang Long Live. Dokmoka Municipal Board Chairman Arpukimi Prahalatimong aphan kipekpon. Kidamtang Paikuni ni Pai Inkora Hiniani Dongmukak Municipal Board Chairman lapen Vice Chairperson kimi kipekpon. Chairman Prahalatimong lapen Vice Chairperson Rebecca Ingtipia tumaphansi Dongmukak Taunalo Mesen pen katpachari ponji aphan Arpukimi pekpon tanglo. Samilangso ITDP Development Block BDO Junalinat ahin pen bangso chairman Arpukimi kipekpon amai chepahem phupon along aluhiaman pen Karbiang Autonomous Council EM in charge Town and Country Planning Kangbura Kiling abarim Dongmukak Municipal Board Chairman Biren Singh Teronatum pen danglok pinnangan RD kedo bang phabang piatum chetong 20 bangso amai long Dongmukak Municipal Board ke parlo angkang kaching thorasai mission pen ki claim ke dampon thekje puthak RD dojot pen chingki chethan pon Lapen EM Kangbura Kiling ahin pen setami Dongmuka kahithi Kangthur ponji aphan un an pen ke nang cherap tun popasi than pon Lapen sarkar pen nang ke pale scheme anta Dongmuka kahithi alongta nang pale pon popasi pachini tekang Lapen abarim chairman Biren Singh Teron ahin pen tami kaikita akimi chairman along cherap chetu dunji lapen BD sore idun pajir dun bomji pusi akimi chairman Prahalatimong aphan ning pathedun Jumlah Dongmukak ahabar long kapang thir FG phan kapate development ji aphan edi nito anke bori pon po lasu ke bori lagot lasi la alangli ke tumi lomade chairman dolop sapini la dini tum kachilar alogot alangli dang chirap dunang po anse alangli bidi sori nang bidunang po asal tim la commissioner tum tendency tum ta an bori pon po hello ini kan substitute chairman dan ni Indian Constitution arona thing maka di dalam 1952 dan mikir arona thing yang sin claim kulo ni chairman tiga tak pun ase ni elected ni rap bahai sin handa ke bahai हम नो कॉन्फिडेंस मुसल लेके वांदा कली सीता politically background kato he high command tum kan si kinki ke than min si mesen bese alang kan peglo alang long ne kai da dun po jeram dun po Dongmukak pen semsing ingti Karbiang Long Live. Tang te pinya da berta ke lapan si kang toniklom.